Shalom, Yaho bunda visi boho. Fatwa le tafonono daro mailo walangi baji makande mangandita. Ia falu kami fefu wai bodu zoi ta Yesu Keriso. Bafa umasi lo walangi ama, bafa abusa kihi hania niamonina. Ia do. Taro malilo walangi ni fatuna ba minggu si dua bawa si Sara tahun 2020 alfa. Miale morai bazura dua moze faza ngabua si Sara irugi ngabua si fitu imane taro malilo walangi batahau ke bamondo. Bai mane Yehova ke moze ia dai dania ila hadia ni lauku ke warau ande ni ane seutanga sabe ifofana ira bani ane seutanga sabe itimba ira iheta ira badanonia. Bau medelo walangi ke moze imane ke nia Yehova nda odo. No Roma nda odo no lo walangi sile abu fabele kendra Abrahamu Izaaki Yakobo batenga Yehova deiku baba ngoroma egu ia odo kera. Bano anai ulau fabu uli kera wau be kera dana gana anak ande tane ande baji fatebu ira mege ba ia bano ufondondongo wangareng-arendau Israeli ande baba ngosabu yundaba misirai ande ya ira bano itere tedegu gamabula liku ande mane bandau no Israeli Yehova nda odo uefa ami bahalewe zabuyu ande halewe mi bandawa misirai usebi ami wameta yami bahalewe mi ande halewe zabuyu uefa ami tangagu ni oro ande bafao wangoroma fabele sile ambe bau tuyu ami banuagu balo walangimi nda odo baya boto dania badedemi wano Yehova nda odo lo walangi sanghita yami bahalewe zabuyu ande badane misirai irugi da taro mali lo walangi ira talifusa ni omasia bah zoaya ba minggu tanggal fitu bawa si Sara tahun 2020 alfa sito bali te minggu baji malkande ya da Epifanias iluhania Epifanias ande fatoele haga balakemi Yesu bagulidana no anehe banu aboto badededa wa bambawa sino mulale bau yo bau de zamati baba mondrage baba neretede fatumbu zoaya ita Yesu Keriso baya dae bamberetan de fiande badate beretaige baba urida fatuala taufanei de fi tahun 2020 alfa ande ina baba uridande Roma lahemi Yesu Keriso bani faluada igi balala haluda balemendo mana bani koni lo walangi yaita zamusana ira talifusa ni omasia ba kezoaya omuso de da batande sawagele menoite gehuda babon rugi defi tahun 2020 alfa lefefu neha ahori larugi defi tahun 2020 alfa ande oya zo masih mondugi bate bai larugi ba kemudian sozon rugi tetapi lehadi omusodede tetapi yaita baji makan dera talifusa ni omasia ba kezoaya tarugi sifau fau wawadede balefefu zamati lailala ande sauhagele oya zaretede balakemi gulidana balemendo mana dengan suasana kemeriahan sukacita arere zamati balakemi da mafifu tetapi yaita si sofabo to badede baji malkande oi owa wadede data nefena lo walangi baisi mane ni hasida fulu ande memofanda Yesu memoya ba Yerusalema baitere
dana Galilaya, banua si de ide ande, baba bofanda Yesu, bafaunda keni ada fulunda matua sobo auri. Bamelaila Yesu muroi bazareu, bamu au ira, lamane he Yesu pakesi tudu naga. Ayo kenia Yesu, imane ai mi foromami bagere. Puna wala hadi laru gida amaina, babo fana zida fulu ande, banola ila bahori tayambo auri banu sira fuhe ande, sama kau botora. Basi sama sande me ila no dehewe kenia, bamangabuli ia furi. I alui Yesu Keriso, mei ande sohagele ie bua elinia, bawa nuno lo walangi. Dabaza Maria da. Maka yaita baji makandira talifusen yo masio bakezoaya. Hani haya dabada Zamaria ande mata fatufa ya bawa urida. Bahwa yaita sinomon drugi devi tahun 2000 a 20 ande. Maka bagi netusi sekian de tafuli itafuri mei tata tong bawa urida tanefena lo walangi. Mei tata ande soha gele bawa masi lo walangi sino ifaluka yaita. Baji devi no tatalui no itolo italo walangi. Amai dola tantangan kehidupan heda berbagai masalah. Tetapi farugi heda devi tahun 2020 alfa. Aywa ke zobo aru ande si sama ande sino dehefeke. Imane hadiah tenga jida fulu sino dehefeke. Heza lalau irasida siwa. Amaina afu aboto badededa bahwa sida siwa ande le hadoi iwa sai vehedenia pada Yesu Keriso. Hake ji sama ande pada yo Yesu Keriso. Falso fuli no yo rifia famatima ande. Maka bani hasangande sohagele bada eda nia ni fahobu lo walangi. Irege dania faurinia le tebule amaturewa lo walangi. Ira talifusa ni omasia bang kezoaya. Si tefau tu ke baji makande ba minggu si dua bawa si Sara ande. Ni hale more bazura dua moze faza ene ngawa Sara irugi fitu ijelas ke si baik ke bada. He bisa ia gamamula lilo walangi ande bandon ugi jara ili fena bahe bisa ke tindakan lo walangi ketika irono ugi jara ili ande teo sabu ira badanu misirai. Natahau ke tangirai ke hebisa nono gijarai ande bamo oya sibai ke zafeke sinola falua basokoro lo walangi bayar wai falua keraza heli dede lo walangi itolo ira ibeneki sokuna bahkan fiasora badana simate le hadai obo barura balote kiko pada gahera tetapi fa heli dede natali bawaniha luar biasa. Tetapi irono Israeli amaina la falua nasa zifatu badede lo walai. Amaina batalifusa neomasia ba kezoaya. Taro mali lo walangi baji makhande. Ubeji to balitoi yaya da Yehova jile farai bambanuania. Yehova jile farai bambanuania. No Thailand no Israeli ande so ini tuyu da. Ya. So ini tuyu banua soma silo walangi da. Banua site bai tekiko da. Onosia ada badede lo walangi. Natafaigi bazura dua moze faza efa ngabua si 20 arua be. Hayo bada irano Israeli ande bano ono usia. Hebisa ia ni foto ono sia ande. Tu hodede i hauge monoroge leite hete kiko lebe mo fege. Leo masi ia zatua na te ala nono ni hana ono ni omasio da kene ono sia. Makasi manedawa omasi Yehova de banono Israeli fena. Lebe te kiko da walaupun dalam kehidupan dauno Israeli ande la falua zifatu badede lo walai. Tetapi Yehova saat jile farai bambanuania hana
Hewa inolo sabu inolo Israeli ande badana misirai. Tetapi mesoi sila tebule irande nitu ilo malangi. Maka hefa makau zalua hera. Helau sabu ira. Bale iroi satu. Daun Israeli ande Yehova. Imane sto bali tuho baji makande. Lo malangi zangefa. Sara Yefa banuania banio sabu. Tasenda da mege bangabua Sara irugi dua. Amaina ni omasio ba kesoaya. Dani wa Yehova ia daetan ya ila hatia ni lau kebarawan ni anu se tanga sabee. Amaina ni omasio ba kesoaya. Yehova badai ifatuna sibai ke Mose wate kau ni Mose ande to bali enoni bandau no Israeli. Bai be embu ulinia wahatia ni faluania babangeheta irauno Israeli bani anu seuda batanga sabe. Moses samasa amaina ni omasia ba kezoaya basok khenia ba au bedede. Bale mendo amane me Moses ande ambu oneke iya. He babe he de da bahege ne baba oneke baba huosa. Banata faiki warao ande bano sebua amatere wada amaina. Andre ba atau Moses ande tetapi Yehova ande ia be de Moses ande wa Yehova sanolo basameta irano Israeli ande bani osawi. Amaina ni omasio ba kesoai. Hebisa ia wa omasi Yehova ande banono Israeli. Hebisa ia geni osabuyu ande. Ni osabuyu ande amaina. Wofu hebisa ia wa erege dudu da balala haluda. Batenga ya ita zangukuna. Hena sana no abu sibai kenoroda lala haluda bala nana nasa bal tebai kadimbo agada ana ya ita ande sabu. Si maneda ba makau sino lataga irano Israeli badana misirai. Fa amarase fa ateki ko kera badana misirai ande. Maka lefari kera lowalangi. Andre more badai baba umasi lowalangi ande ibeta irani osabuyu badana misirai ande. Andre ia beo de Mose ande Yehova. Imane bai ata ufi yaudo ande bano Yehova sabel. Bayaudo tanya sameta irauno Israeli ande. Badanga barat. Maka Mose ande hatohu danga Yehova. Sidua lowalangi jang efa dua i efa banuania i ohe badana amabu ulali. Tasenda da mege bangabua telu efa. Hayo bada mege no oroma enda odono lowalangi sile ambe fa abel. Artinya perjalanan kehidupan daun Israeli ande funa tenga sabena iforoma ia lowalangi. Tenga sabena iforoma ba belenia Yehova ande banono Israeli. Tenga amaina. Tetapi no itolo, no iroroge, no foia, balala, no ibeneki songkuna, le songkuna bai beneki, i falua saheli tede. Maka irauno Israeli ande. I ohe ira badana amabula li Yehova. Ira talifusan yo masih ba kesoaya. Hebisa ia natafatefa baba urida. Tanah perjanjian ande ma amabulali ande tanah amabulali ande baba uriza mati bagi netu ia dai mungkin saja baba urida amaina sogo hito dededa hena lesi tercapai mege tahun 2023 dan bisa saja lowalangi let zitepai ifalua ketika bago hito dededa mati nasi seki ia mualaga dan ia badufi tahun 2020 oh hebadadanya ita baba umusodede bagohi tedede zamati. Ba pergumulan terjawab. Ba program-program keluarga ioroma agama bulalini alwalangi. Bahadia nasago hitedede si seki malazi tebai keluwalangi baba malu. Sehingga pada Israeli ande fena
Baba meta ya ira moroi badana misirai ande. Hayo bada mege. Imane amabula lisino ufalua dai kegaberahamu Isaaki ba Yakobo. Batenga Yehova dai ku baba ngoroma gu yaudu khera. Banoa nai ulau fabu uli khera wau be khera dana ganande. Tane ande jifatebu yaira mege. Ternyata janji lo walangi ande le tebule baba uri jamati. Hena tebule janji baba niha ande amaina. Heba pemerintahan dalam sisi administrasi. Ketika terdapat kekeliruan maka bisa ditinjau kembali. Heba gereja dan dirasa perlu ada peninjauan ulang. Hena fahasara dede bagotaluasi fatalifuse gereja adat. Ketika dirasa perlu maka tebule da amaina. Tetapi amabu ula lilo walangian de le tebule. Hatian sino ifakoi baba urini hande dan harus ifalua. Irano Gizrael ni fona no ibe keraga mabula li wate ohen dauno Gizrael ande badana gana ana. Maka heto bali irasabu soibe badaba misirai. Dan ketika meinete pada dalo walang mabolo yere mangabuli le sitola manaha amaina. Ngabo sitelu imane. Lo walangi jange fa telu ye fa banuania ena aboto badedera wa abele Yehova. Ta senda da mege bangabua 5 bangabua sifitu. Baya dai banu fono nongo bangarengare ndauno Israeliande. Babango sabuyu ndaba misirai ando ya ira. Amaina ni omasio ba kezoai. Sinduhu Yehova ande ba i omasio sibai ke dauno Israeli fun. Sehingga baba ngareng-ngareng ande, baba amarasira ande, baba atau sasara ande. Irongo irugi dadelo walai. Irege meno irongo bangareng-ngareng dauno Israeli ande bani osabuyu ande Yehova. Maka yoguna emosi ande. Babe amu inoni, baba meta irono Israeli. Moroi baba mature warawan. Irege memofana ira dania bahewai dania lafuli igohi ira farao ifatenge zaradadu. Tetapi irano Israeli ande lesa aite kiko ira hana solo walangi soba fenara. Heo feta ira mana sizuku da natafagi babaniha sungguh ajaib luar biasa. Le akan terjadi jahuli-huli dede tetapi me solo walangi asi ande batola terbelah bahadia zalua alua dan sabe amaina bayo babukuni amoni ande ba asi ande ba amai dola wafa ba ade ini iregela per irano Israel ofeta ira bazi tambai dania bau mede Yehova ke Mose beto zio manda Mose beto zio ni Mose bati ubah kazarata du barao banasi sama. Da'u ia ba omasi lo walangi. Maka le farai lo walangi. Me lo walangi jange fa'u. Maka lo walangi le iresoi ni filenia. Ada ira talifusa ni omasi ba kezoaya. Mogu na tangi renusi wa akudede Yehova bambanuania. Yesoi ndau no Israeli ande. Lei bete kiko ni osavuyu. Si maneza mati ofeta ia daya. Lo walangi, lo masi ia, na yo savuyu itafabele gafuka. Lagu neha si sagotetane, si lefa aboto badede, basi lefa luha, wa malalini era-era. Irano Gizareli fena, ya ia zangiheta ya ira, moroi bani osavuyu. Batenga fabele danga Mose. No fabele danga Yehova ande. Si maneza mati bai olifu ita. Hewi saba hakedede Yehova. Bahwa aurida ande. Habere ba hakedede lo walangi. Bafa omasi lo walangi. Inoni sila faroi. Ya Mose. Sila atage baba mae mahadia ia. Kohita dede lo walangi. Badauno Israel.
Si manega yaita enoni lowalangi, yaita samati pa si mangkane. Bai atage ita, nano i oguna ita lowalangi, babe amai enoni balala haluda zama sana. Yaduhu.